voin chu mi puiten budget session kan enang chu tin na lain an lain tiam tlo hoya an lain tiam sung hen hello en vele me teang o home minister in lengpui airport a VIP only da son hal adu December ni ria sang hila sumne pathum voina soka thaklak lu inkhom nei zon nuwa home department UDMPA DPNAR le DMNR chong tu puke sabdang chuan MJA headquarters pisa aizol press club loin thuthar thedar tu te akoma puke sabdang chuan lengpui airport a VIP only kalpui chu tha ati lo thu so in mi pui amamo te lal se du ti asoya tuna lengpui airport a VIP lu na big da mek chu da son ngal ni se du thu MJA te akom na hian asoini heba ka hian ramria police check gate a receipt tel lo chi chialak chiang telak tolok ni se home minister chuan asoini Uncle Zel to Mizoram Journalist Association member te chufin chua zela troi zel turin asom bokani hei niriata at thu soi ni ya chu abo zuina aron langta chu tuntuma ka konti na chanania lengpui airport VIP entry ti bodon aron latifo puke sa to home minister chun airport pon thlenga VIP le VIP do hinti in thlerna tha ati lo tho chan chim bumi te ma so ya home minister to so hi mi pui tan tholom takania VVIP tan chuan rom honna dang thata ka siam thei tholom airport a chuan local taxi counter chu uma wangin tourist changkang po du thlan tu ran nei rawa tourism ti ma son nan rental counter motor changkang lak theina siam wa tangai ni lengpui airport en kol nan kan so ka na very ching kumtin kum rokal ta chungin ko somni panga allo angania so kau tan sum thuninu ani kan so kau thau hian AI nena lan tuin malawa se tha avatho em he chu mi malina ngai dan a than hem ngai na aron bosung chang ne lai no entry restricted entry aron ti khami VIP chung chang kha aron comment na ninga khia chon ati hlotin na tak zo ka chu heta hian aron ni ta ne VIP only entry top ta hey mini somnga pakwa da ka khat kal tam bos ni zoram mi puite VIP an ta vek mai Mizoram so kau thakau minister thak puke sap tang thupe kangin voini chuan lengpui airport a VIP only chu lo top ta mak mai ti chuan ti hian ti hi chuan taxi driver te rental driver te khol sin tu pol som takin an lu chuak zung to mai don ani Mizoram so kau thak chuan in tu plan na a thu pui don hle mai aron tia ang poni se hi i lo ngai thap ang miang te ro ka screen record na hi a leng chi lo dewa ma se a khia thei thong chu mo lo ngai thachin tiang Lengpui airport a VIP only ti kha hai sarkar thara suan abo kha le to lo VIP only ti kha abo kha to ni kha ania kon report tha khop mai an thu soi chu lo mom lo em ai kan ti thin kha ti chuanin ataka an bo zuina kan ron takla na ha ke ni hianin kan ti ve tu chu ni hau lo mai thema ko chu ti ta na tulning ka khia comment he kan en chin VIP and 20 topic chu lo ma se thu post dana u chu a khet aron tia a howe bolo se ze PM ka vo zo kang mani thua dingam lo mi pui bola mai alai in chi he chu aron support lo tlat mai a howe mai on te kan kam ka zel tu ka development jan tham hian la sei mo an la sei mi lo nia thil ho te aron tia an sei venol to kha tu na tan chu na to an la so ka ri lo boka ni za chunga ti tu ten ron ti kha ni za chunga ti tu halai han liam ve phos se kan du dan angin kalti lovin an malak dan ang hi lo en thiam te pongai ni a support zone on mem a tha chun tia VIP lo tu hu da pokan tla lo therang lom eng te chiamin in ti kalphung na tu om lo ve ba a kon tia a ka khan ai nan support do yo me a thil hi ho te tang hi tha a ho view angin na langa ma se thil tu te zinga mi ni thoni te on tia lom khop mai home minister of om te on tia ka kan ai an support lem lo la mai ki he dang pu airport ve khat pol kal lo wan ne ka ni chu wan chuan in va kan khatak tak lawa chuan hemi ka hian hei kan zep tel te yang office dina biometric attendance chief minister pulal du om chuan chan chim bu mi ta ma biometric attendance man vek tu kan i thu so ya biometric attendance hi eng tinga man tu nge ti toite in soi tai la he poi mo na le satan biometric attendance chuan attendance register ming in sign ke pangchi kha om thei dawa
staff song song ko thla fingerprint kha khol in chin chia vekanga reason bu file kang hian ma ni nge angai tawng I ko thla mang khan physical legal law office thlen hun le chuasan hun chin chia to tu ani biometric attendance man dan tlang puya chuan office thlen le hodon in khol kha me thina nia me rol khan me hun da ka minute da second in chin chia veka kal lo kal tlai le hom ha kha ul sam tekena khriat thei don ani chu an mang ve don ani on ti khani hela ya hian hi pu du hian kal puingam tak tak ani chuan ka fak via wang dan bo chia chu khrem ngai box office tin na biometric attendance chief minister bula lon chon chon chim mi te ma ti kha on kuat chua kha nie office kal tlai le kal ma thum chang hi hin thla da len thla da lo te tin I lo in science sakte hi chu college tong ni to melo om sak me te melo present sak me te kan tia he tong in tran chho hi nia chu wang chuan abula tonga siam that ngai thil te oma tin ale alu tonga kon siam that ngai thil te po om boka eng po chu ni se anti thla he ma ya ti thlo hle ma ya an ti han soi loi to polom lo ma ko chu kan ti yang an ti an han ti chowe ko hi chu an lom puyom ko tia me puiten an support le mo ten soi tuang khan comment thang khada chon manifesto in ziak hlei ti te lo om thrin manifesto hian atlang pui hin ziaka anep noi chong hi manifesto an ziak vek lem lo ti kha kan khret te ngai ve a manifesto an zia chin te chu ti to chiang sa manifesto an zia chin chok ten ti te chuanin a boi thlak lo tukanga sin te kan ti kha chu wang chuanin I lo thlir zel photang amu nam ngai nom chho vio don in ka khani tuna hianin hei assembly hi kan sanga hi han ton tom le he ro lan ton dek to ma ya ngoi te he kan enzo ka nge lu tok photang